ایوار باش کردستان، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا. ام به برنامه یک نو یا دنگ دیاسپورا دیسا بورانه. تماشاوانین هجا ام لدیاسپورا لگلک ولاتان کردستانیان دکن میوانه برنامه خواه و هر جاره برنگه کی بجوره کی ام لسر کارو خبات آوان بوان صحبت دکن و بواره پار دکن. لیم لدیاسپورا دگرن و دما مجرا مد به زمان کردی و پاراستنا زمان کردی و پرورده به زمان کردی ام دیسا و دگرن سوئد استکهلم ایشف دیسا استکهلم نه میوان من یه ایشف بخواه کرد آناتولیا ناوینه لیکولینر دکتره بشاوینی لیکولینه جی نخوشینا هری گران و دجوار پنجشیره لیبلی مجرا ما یا ایشف نه لیکولین و دکتریاویه مجرا ما گرینگی پاراستن و پرورده یا زمان کردی و خباتا لسر زمان کردیه میوانه من برئیس دکتر حیرتین گوان بخیراتی دکتر خیر بسلامات مالت آوه از جی گلک کیف خوشم که وکاری بو دما خویا گرام بوها بده برنامه ما و به میوانه برنامه ما دوباره خیر هاتنا و دکم سرچوان سپاس اجی سپاسیا چارپل میدیا تکم سپاسیا پروگرامات تکم سپاسیا تکم گلکی سپاس ام کیف خوشن به هاتنا و یا برنامه خو دکتر ام هنکی و ناس بکن بقاسي هون دخوازن كلو ما قلت هون جه أناتوليا نافينن تيمانا كردستان باكر هنا كما ناس بكن هون حتى كانجي الأناتوليا نافي بون هون جكو ودرينه بهترم دبجن كردكون يا جي كرد ليه هون جكونه وزاركتيا ولا كدر باس بون هنا كي بكرتين بقاسي هون دخوازن بحث بكن جلكس باس سپاس ناوه من حیرتین لکرد ناوه خب به دو باب خنت بیشن جه حیرتین محمدی سعیده جه عمره من گنده عمره گردیه کلو جه گردیه کنیه از بیشم نزدیک 20 سالن از لسوید دیجم اونها جه بیشن بیشکی دکم دکتوری دکم لسر کانسر لکولینیرم جیان که دزانن را انستیتویا کارلینسکا هم لنخوشخانه ویداری هم جل انستیتوی کارتکم اونها جد ناو کارو خبات زمان کردی دامه بله امی وارن را هنا کی بحثا زارکتیا خواه و زمان کردی چوابو لهری ماوه راستیجی یعنی راستیجی دما از زاروک بوم زانی تنم کردی دنگ کرم بیشن قد ما ترکی ندزانی وقتا کم دست به مکتبا پیشه بکن جمعه دگوتن دوت زمان ناوه خب ترکی بزانه بی و بنفسنی یعنی سال من 7 بون ما دست ترکی کرد لی از دبیجم تنی المكتبة تركي هبو للدرواي مكتبة سدي سد كردي هبو لمال كردي بو ليستيك كردي بو حوان كردي بو جواك بكردي بو چارشي اخب كردي بو هر تشتيك خب كردي بو حتى كينجا از دبيجم بلكي حتى ايرو جهرم گنده خز يعني از نكارم بتركي دنگ بكم باختم جبركو يعني هنجي ام بيجن شرمه تهري بتركي باختي يعني نابجن يعني بي زانينجه خلاص كريه نورمالا هن چم تشتم تركي بيا دبجن نا زانينجه هيج خلاص بكي تركي باش بزاني شرمت بتركي باخفي جبروي ام هر دم كردي داخفي
بله من بقول أنا هشمندية هستين كردياتي وخباطة جبو زمان كردي بالاستنا زمان كردي كنجي وتشاوا لباتا دست بكر تب كردي مزنبوية راسته تشتكي التسير لتكرب هي كاري بحث بكي يعني يعني هشمندي كرت تشتغل تشتكي تكرب راسته هشمندي تشتكي بير جرينجا يعني ام بله. بيجن بلينش بتركي بيجن بله يعني مروف خبيو دريجنا برتشت بيستن او مديتيه من السر خديتيه از هر دم دبيجم از بشوان پرور بو از بستران شوان پرور بوم وقتی که زانینگاه انقره جو بوم ناف ترکان دا هر دم تگوه دا ورکمن ها بو یک زانو وی چاقه هر دم شوان پرور لیدکت yani وقتی که چون انقره مدگو کردک چون انقره مخوک تشتیگدن ند دیدید کردی و سترانج مره هر نورمال بو روزه کل مکتب تبرا من حوالک هبو جمره گو تو هر دم ورکمان تو گهتا داید تو چی گفتار بکی میش گو خود گفتار بکم من ورکمان دوید گفتار گل گو به چی زمانیه مو او کردیه او کیه مو شوان پروره زانی پشتی وی از چم لندرایه لندره جی وحابو از یعنی کلان لندره دیگریم دی گو همه ده شوان پروره بو جبروی که چند کس بوی شوان پرور گوتنن هنگ باش نکردن اول سر من کسی که پر مزند که از ریاکسیون که پر مزند دادن جبر که دلمه ده او هبو یعنی هشمندی من کوید از بیشم پسترانن کردی پشوان پرور هنرمند ما بنافدار هنه و سربلند قانات او کلامن وانا ام گربون لی چوا بیشم هشمندی من از وکری ده بیشم استخوی دابون یعنی اری شوان پرور گفتار دکم لیت آلی کردی کردایتی دا استخوی دابون از ویش قبول دکم از کینگ هشیار بوم از پشتی رفراندوما کرکوک هشیار بوم و پشمانیه که پر مزن حتی سرمن گوتنه که حضرت علی پر نافدار هیا دبیجه مرو پشمان دبه توبه دکه لی پشمانیه ویج خلکی را تو فیده خنینه یعنی بروی از دبیجم پشمانیه من هبو از هشیار بوم از دبیجم اگر از هشیار بوم دوی هر کرد هشیار بوم بله بله دکتر روشا تو بخواه کرده آناتولیا ناوینه روشا کرده آناتولیا ناوین لسویده والبلاطين أوروبا كان يجب تيبت بهتر لسويد يجبر جواكا واند ناف خده يه بهفره آن وكريه بكردين دنيا باكوريان پرچه دن را تكريه وان چاوانن دانستندني وان بله بقصك يعني بقصك استبينم جوار بحث بكم استبيجم او نيف ذكريه جوا كمان نيف ذكريه او جنراسيونن بيشي او مزن بيجن وانا هناك قرتيانا جبوي جواكا سويدان بيجن جبوي تشتنو لي جنراسيون نو وكان بيجن زاروكن من او از دبينم سديسات ذكريه جبوي جواكي انتجراسيون وانا باشا هناك بروبليم دن هنج آلي انتجراسيون ام بيجن نتك كردان و كاسندنجي لسويد لي از دبينم يعني جواك كرد جنراسيون نو عجل سديسة ذكرية وبر باشا كردين مال بيدري برن يعني بحزارم ده حزارم سد حزارم هنا الأوروبا أو بركش تزانن مثلا يعني جندما سدو حفتي بينجا خبل كل درباي هجر جند ده حزار بل زبستاني دبا عم بيجم بينجا حزار لعافيني وبرانيا وانا لحمو أوروبا بلاوبنا پرانیا وانا کارسازم ازویش دزانم لسوید بلکی 105 106 وان کارسازم کاروان هی کسان کارتینن yani restoran jî bibe tiştê jî bim lê cuda dibe pirtir jî dibe ez dibînim li her welat jî wiha li Almanya jî wiha ye li Norveç jî wiha ye li Danimark jî wiha ye بهتر خبات کار و کارسازم
بله زانم دکتر تشتک هات بیرام از باورم لسر کردی آناتولیا ناوین بو لسویدی بحث تکرن دگوتن تگوت گلک کوچبری بوی دما کار دست بارم دما شیستی هفته دی گلک کردی آناتولیا هاتن سویدی دبیجی ملیه گنده کی و علیه و سریله دایی گوتی اجید خوازم ورم سویدی گوتن تو چما دخوازه وره گوتی والله همو گندی هاتنه از تنه مامه راسته سدی سد راستش بلکی گند والا از نزانم راسته آن حنکی لی من بهیستیه از دبیجم راسته یعنی باوریه من وایه بله دکتر امورن سر وقفه و یا کردین آناتولیا ناوین از بارم و نیک مجیه بولی سر تجمر هنه کی بحثا وقفه و بکه کنگی دست بکیر خباته ویچنه جبوچا بابویه هنه کی ببرفرهی تکار به بحث بکه آره نها وقفه کردن آناتولیا ناوین ام بیجن سال 2002 هاتیه چکرن نزدیکی 3 کسن کردن آناتولیا ناوین که پرانی وانجی کارساز بون ویدمی دبیجن جبوی پیش روزا ما جبوی کردن ما تایبتی جیش کردن آناتولیا ناوین را ام وقفه که چکن و وقتا جی گل مرا کار بکه جزارو که مرا بلکی یعنی او فکره دبستان کردی مکتب کردی یعنی وی چاقه هبو و نزدیک 3 کس جوان بلکی اخی نفدار علی چفتیه دو دزانی خودی آپیکی و او کسین دمت ناو دا کار کرین و چه کرین جی پرانی اخی نفدارن پر راستی جی گنده خدتن پر ناس کرن ام بیجن چه 20 سالن هاتیه چه کرن و از دبینم یعنی 5 سالن است ناو وقفه ده کار کم لحیا من هبو هیا من چوا هبو هیا من ج آپک هبو هیا من ج برنبونه هبو و وقف شی پشتگیریا برنبونه جیتکه ام بیجن برنبون جی و گرک یعنی 20 سالن ده وشاندن و هبو یعنی بله فکره یاجی تا بخواه کنگی و چاوا دست بخبات تاج بو زمان کردی کر از خوازم تا انکتو دا خواه بیجه بله آره از بیجن چاوا دست بکر یعنی من چاوا دست بکر از الانقره بوم حوالن ما هبون ام المال وان بون ام همو لزانینگه هم دخان از روزه که هاتم مال وان پرتوکه که زاروکن هبو کتابه که زاروکن هبو اوج اپی که دخسته بوش بروی من ناوی اپی که بیرا خدا گرته بو مگو روزه که از هرم سوید از هرم اپی که ببینم جمر او پرتوکه بکرن حوالا مگو حیرتین دو دکاری و پرتوکه بخونیم و چواز مکارم از دکارم جبر که من کردی نخونده بو لما دزانی کردی پر لاتینی هاتیه نویساندن و وک ته خانده جته نویساندن من هنک خان از هاتم ام بیجم پیوا خی ایکس تبلوی ای هبو از لوی داری راوستم من نکاری از بیجم یعنی معنی وی چیه ناتا بر زمانه میشه او وانا جمره پاشینگه گو یعنی او خی او باندوره که پر مزین سرمه چکر یعنی من بخواه گوت کو از کردم زانینگه خلاص کریه ام بیجن هنک انگلیزی تزانم ترکی باش تزانم کردی جدنگ تکم از نکارم بخونم او چوا یعنی او باندوره که پر مزین سرمه چکر مگو از چوا نزانم بخونم پشتی وی 6 ماه پشتی وی بلکه 4 ماه پشتی وی از هاتم سوید وقت لکولینیر بلکه تشتی یکمین مکری بو از چون با که علی مجورش بحث کرد مگو پرتوکین زاروکان اپی که از فری کردی بوم نه از دو خازم یعنی بخونم کردی بخونم پشتی ویجی یعنی بخه من دست پیکر من پرتوک خواندن ذهنی کردی بوم پشتی ویجی 2 سال بروی من سال کورس کردی خوانده بو پشتی ویجی از دکارم بنویسیم و بخونم بله بی آستینگی
کردیا تجی د نافبنا کردیا عالیه ما و عالیه ودی ده هروته آره راسته دموکات yani هناکی جیا کردی آناتولیا ناوین بچکیم عالیه ما دیجیته yani balansek çe buye آره راسته yani az دخوازم و خویا بکم bilminim em Kurmancıya me ve bilminim yani Kurdemece dikarin yani em ne mecbur wana dibêjin Kurdiya akademik ez ve qet kabul nakim Kurmancı miş Kurmancı ez naha ben deng bikim ji tam fam bikî ew qet ne problem tu yê de tune yani çi bixwaze piştî em bêjin çend heftan bikare mîna min bi Kurmancı deng bike ji ber ki ew Kurmancıya min ten niha hinek standard e yani ne Kurmancıya Amedê na Merdînê na Konyayê hinek standard e eş de fam dikim tu jî me fam dikî û temeşavanên me ji Anadolê jî me fam dikin ji Kurdistanê jî me fam dikin devok wek yani Kurdî jî mîna her zimanê din ji xwe devok her herêmek û devoka wê heye bingeh ziman Kurdî ye devok divê hebin jî dewlemendiya zimanekî ye li wek tu zanî li Swêdî jî li Swêdê jî çend heb devokê me hene heye li herî jêra Swêdê dema dipeyivin me dibêjî qey bi Danîmarkî dipeyivin ew qesî jêr dibêjin rastî jî Belê rastî jî dewlemendiyeke ji ber ku car caran ez Twitterê de tiştî bînim Kurd pirs dikin dibêjin navê vê darê çi ye belkî sed nav derdikeve ew dewlemendiyeke li her bajarî navê wê darê heye lê ew dibêjin çawa navekî bi tenê nîne yani em bêjin Tirk dibêjin ew li kafeteryekê rûniştî bûm Tirkek li paş min hebû hevalek ew ji hevalê xwe re behsa darekê dikir yani pir giring bû ez wê pir giring dibînim dibêje navê vê darê li Marmarîsê em bêjin Yeşil Ağaç yani ew dibêje lê min ser vê li kolîn kiriye li Trabzonê jê re dibêjin Girgirli Ağaç nizanim ku derê çi navekî din didîn lê em bêjin Türk Dil Kurumu ew em bêjin îdareya zimanê Tirkî ji wan peyvan yekê digirin û ew dibe standard ji ber ku tu pirtûkên mekteban de dibistanan de wê dinivîsînin dibêjin navê wê darê Yeşil Ağaç e û ew dibe tiştekî standard ji ber ku yani Kurdan tu rêxistinê xwe wiha tune Kurdiyeke standard çi nebîye ew navê wê darê bi sed cûreyî tê cur be cur tê erê ew jî dewlemendiyeke ez qet problem nabînim yani rast e te got bîrnebûn û te got Alî Çiftçî Apek kekelî mêvanê min bû carekê dengê diaspora îca ez jî nû hatibûm Stockholm û hemûya digot Alî û digotin Alî Çiftçî digotin Alî digotin Apek min jî digot qey paşnavêkek Alî Çiftçî Apek Dur bijwîne jî got kekelî bi mehar min digot qey navê te paşnavê te Apek rastî Apek biriya yani kek Alî Çiftçî pireyek di navbêna Kurdên Anatolya û Kurdên Kurdistanê yê aliyê me wek pireyekê hîn jî waye û xezîneya zimanê Kurdî ye bi rastî ciyê pîrozkirinê ye û her wiha bîrnebûna we jî bîrnebûna me ew jî wek ansîklopediyekê ji bo me hemû Kurdan yani ez li ser navê xwe dibêjim me Kurda yani li Swêdê ez rastî pîroz dikim xebata bîrnebûnê belê doktor em werin ser mekteba şemiyê fikra mekteba şemiyê bi te re bi we re çawa çêbû ji bo vê fikra xwe hûn têxin jiyanê we çi xebat kir dikarî ji me hinekî berfireh behs bike ez niha wiha bêjim yani qet jî fikir di serê min de tune bû û min ne dizanî di serê kesên ki vaqif çêkirî de heye me yani heya min jî wê tune bû du tişt li rû hev çêbûn ez wiha ji te re bêjim rojekê li radyo min guhdar dikir ew zanayekî Swêdî li ser bombakirina polîsên li Malmöyê behsa em bêjin kesên beyanî dikir û digot çima ew kesan em bêjin zirarê didin Swêd çima ew entegre nabin û piştî wê behsê wê kir got
yani zarokên ku li mala xwe nikarin bi dêw bavê xwe re bi Kurdî, Tirkî, Erebî baxtin, di nav wan da komünîkasyonek yani tiştek çê nabe. Ew hev fem nakin. Diyalog, Ji ber ku komünikasyon. dêw bav em bêjin Kurdî dizanin, Swêdî nizanin. Yani Evet. baş Swêdî nizanin. Hı hı. û zarok jî ji ber mektebê Swêdî dizanin, li em bêjin Kurdî nizanin. Yani ji Erebî nizanin. Bele. Dibêje ew zarokan piştî wana em bêjin 12-13-15 salê bûn, ew terin derva û derva dibînin û li derva dibêjin ez Kurdim. Lê li xwe meze dike, dibêje ez Kurdim ama ez Kurdî jî nizanim. û dewleta Swêd jî diya min perwerde Swêdî nekirî. û ew komünîkasyona navê dêw bavan dêw bav û zarokan da bi rastî jî tê qetandin. û ew zanaya dibêje tenê çareseriya wê hûn nikarin kesên 50-60 salî Swêdiyê wana wek akademîk baş bikin. Lê hûn dikarin zimanê zikmakî ji zarokan re baştir bikin. Wê demê di nav zarok û dêw bavan de komünîkasyonek çê dibe û ew kültura, ew çanda ku ziman û dêw bav li mala xwe çêkirî, zarok wê digire. û wê jî em bêjin şexsiyetek xwe çê dike, xwe beveriya xwe mezin dibe. Yan dijî yani piştî vê belkî heftek jî derbes nabû. Belkî rojeke îne bû merinan dixwar navêkeça min Lorîn jî niha neh salî ye. Wê demê salê belkî 5 bûn 6 bûn. Temendirêj bele. Spas. Ji min re me behsa çi dikir ez nizanim. Ez bi Kurdî de axivim lê ew bi Swêdî bersivê de. Ji min re got babo ew bi zimanê te çi ye peyva? Yani bi Swêdî pirs kir. Got vadê bê tu der podît sprok. Wê çaxê yani ez bêjim şokek hata min. Ez zarokê min e, ez vere Kurdî de axivim lê ez nizanim tu mêjoyê wê da Kurdî tenê zimanê min e. Ne zimanê wê yî. Zimanê wê Swêdî ye. û tê bîra min roja din roja şemiyê bû ez meşiyam xewa min jî natibû. Ez meşiyam çûm bakek Elî ji ber ez wî nas dikim ez dizanim vakif heye. Ez dizanim apek heye. Ez çûm min got kek Elî wallahi min got mal li me şewtiye. Got çima mal te şewtiye min got keçikim dibêje pi zimanê te ew çi ye. Zimanê min ne zimanê keça min e. Em mecbur çareserîkê bibînin ez sedî sed hazirim. Yani wiha dest pê kir piştî wê em bêjin civîn li ser civînê bû. Tê bîra min piştî me civîn dikir min ji hevalan re digot em niha ji civîna mehan din ra wextê çêkin. Em kîjan rokê kîjan saetê careke din civînê çêkin. Ji bo tu garantî bikir bele. Garantî dikim. Ma warin em ser wê ez dizanim yani wext lazim e. Em ser wê bipeyvin. Yani arman çi ye em çima dixwazin mektebeke wiha vekin. Piştî wê yani kek Elî jî bêjim ew kesên rêvebiriyê da vakfê jî pir piştgirî dane me gotin pêwîstiyeke wiha heye zarokên me em nabêjim yani kek Elî gotina kek Elî baş bû got ne tenê Kurdî zarokên me kurdiyatiya xwe venda dikin. Yani ew nizanin ew Kurdin. Kurdî nizanin ji ber wê nizanin ew Kurdin jî. Yani belki li bas wê de dibêjin ez Kurdim lê hundirê wê tijî nekirine. Ji ber wê got tiştekî wiha pêwîst e em tevafkar bikin piştî wê hevalên me diş hebûn wekî hevalekî me soran jî hebû kek Lokman. Kek Lokman ji serî da bi me re bû ji boî mekteba em bêjin şemiyê û planên me din eger wext hebe ji were behsa wan jî bikim. Lê ji wir de me dest pê kir me got mektebeke wiha pêwîst e. Belê. Hûn materyal û ya jî xwendevanên we hemû Kurdên Anatolya navînin ya jî ji herêmê din yani ji herêmê din xwendevanê we hene û hûn çawa xwe digînin wan? Arê. Bi rastî jî piraniya wan em bêjin sinifên polên me kurmancî
سدی سد کردن آناتولیا نه نه تنش کونیه کردن انقره جهنه کردن دی جهنه ماموستین ما همی جنن و همی کردی دکارن باختن و همی جگنده منه لی گندن کونیه در نابر وان دا جیان بیجن جداتی حیات چند گوتن اندا جبروی از دا بیجم زارو که هر ماموسته هر گندی به داوو که وی گندی هم بیجن به گوتن وی گندی بحثا تشتان بکن هم بیجن اومری دا بیجن رشه را دا بیجن رش لی جلبی هم بیجن خیلیکانی دا بیجن رش لی زارو او تشتان ببیزن ارمان جمعه یکش او بو نها ماموستین ما بخوا پرورده کرد اوک منوتا راحت کردی داخل دنگ تکن لنت کارین بخونن و بنفسینن بله از بیجم یعنی هم بیجن ما ماموسته پرورده کردن بلکی جمرو وان را تشتک حسانیت تشتک قولته تشتک نوعیه هم بیجن دو کومن ماموستین ما پرورده کردن و از سپاسیا که رمزی کریم جدکم اما ماموسته هم بو ام بیجن تنه پرورده کرن ماموسته هم 5 هفته مگر 5 هفته نزدیک 2 سال تنه پرورده کرن یعنی حتی ما ماموسته پرورده نکرن من ندکاری ام مکتبی جوکن پشتی وانا او ماموستیان که پرانی خط یعنی زانی هنی خط زانینگه جی خلاص کرنه ام بیجن لولات ماموستانه و پرانی وانجی لسوید پداگوژی خواندنه پداگوژی دزانن لمکتبان کارتکن ام بیجن لهلونا زاروکان لفرشکوله دی بیجن لواد دارن کارتکن او تشتان زانه یعنی مرد چاوا دکاره به زاروکان را پرورده بونه بده و دزانن جالی دنجی ام بیجی ماتریال پره یعنی سوید جبوی و بحره که خمنه پرسا ماتریال بکرناس پاس اری یعنی بحره که لی مجویر جی چارساری گتیه او جوهایم نه زاروکین جی 2 سالی ده بگره 1 سالی 2 سالی ده بگره حتی 12 سالی هنه البامه و هم 4 سنفان چتکن پولک سنفک جبوی زاروکین پچوکن و هم جوره ده بیجن هلونا زاروکن سنفا جبوی هلونا زاروکن و 3 سنفه مجی گوره سال زاروکن ما چکریه نه از چوا بیجن ماتریال هایه ماتریال هم بیجن که سیوان پرتوکه که کتابه که پر باش هایه و از هر کتاب بیجی لسر لورین تست کن سرکت چخه است بیجن جره دخینم ربني بابي دكتوري نبس المارجي لكلمية كم از يعني از تأثيرا برتوكي لسر لورين تست كم اگر او برجي حسبك از ترم باكك علي اجر تبجم او برتوكا پر باش جبركي لورين برجي حسبك يعني برتوكا كك سيفان ناوي جوجيه او برتوكا پر باشه يعني جاران مش لورين تو برتوك دو جاران نخوندي لسر حد مثلا انسیکلوپدیا زاروکن هیه آپی که درخستی او بلکی از بیجم ما 5 جاران خواندی 5 جاران ام روشتنی پلگ هر شبه هفته بلکی جاران 3 شبان جاران 5 شبان اجر دخینم یعنی او پرتوکا 2 جاران مجر خوانده بو جویل که او پر باشه ام روی چاوا دکن از روی بیجم او پر گرینگه جبوی کسی دخوازم یعنی دبستان وها وکن او چارەساریە gelek baş e ew ji wihaye niha em ji mamosteyê me jî dikarin bi kurdiyeke standard bixwînin em bêjin pirtûkê de dibêje dayî mişik em bêjin çûye hodeya xew çi girtiye em wê wiha naxwînin em wê dixwînin fam dikin em dibêjin kurikna çi heye çi tineye daka mişkekê heye او داکا چو وده او تشتا گرتیه دایوه ام یعنی داوو که او زاروکان فهم بکن سدی سد ام جوار بحثا وی پرتوکت کن يعني ماتريال بكردية بدافوك يعني بكردية ستاندرد اري اللي هم بدافوك اخوه
اري مشكلش دكن باش از ويا جات براتيكي دي او تي سريماجي تي سهاتي سريماجي دخوازم بخوينم جزاروكا كو نبدا فوكا من ياجي نب كرديا كو برتكا كو ازي بخوينم اجاز مجبور مي برتكا بري بخوينم خو آماده بكم ولگور كو او زاروك كي جهرميه جربيجم راسته يعني من اوجه السر ويا ام وقت دايكو باب ياجي وك بيريكو كالك ياجي تشبه جبوما اوكي ام برتكي دخوينن وبدافوكا وان دبيجن لفياج بوما مستيار نه زحمت قالو يعني هر جاري بدافوكي بوغهره انا ويا انا بكن زحمتش بروي ام برتوكن تش يعني چند روزان پیش تا او دگرین او دزانن او چی بخونین جوان را و او پرتوکه دخونین او یعنی او گوت بنجا پرتوکه سره وانده دمی پشتی وک خواستن ام بیجن رسمه که وانه که هیت پرتوکه ده او زاروکن خویا دگن ده بیجن او مشکه و پشتی و بحث وید کن یعنی زاروک نزانه او مزه تکن ام بیجن کپیه دکشینین پشتی و داوک گورا داوک وان بحث وید کن تشتگدین بیجم یعنی او جاره یکمین مجلورین رو وها دخان من پرتوک دگرد او خواندن نویساندن ندزانی بو لی پشتیک دست مکتب کر خواندن نویساندن هیم بو جمعه گوت بابو تو چاوه دخونی تو تبیجی حسب لا وانا حسب نویساندنه کی جان راسته من گو هرج راسته مثلا مال وها دپیون بله از نشاج متقوت وقتی کنه دست انکتوده گوت گفکادن تقوت خندکار هات بو ماله و همو خندکار جی عین دواکه پیوی بون چه بو مالش دیا فرگوتو بو همو کردیا مت پیون از گشی فهم دکم کاری بحث بکه اره جبرکو نها او وام بین مکتب شمیه یکمینه که کردن آناتول ناوین چکریش خرا جزاروک خرا لتنه سنف ما کرمانجی تنم بلکه از بحث وی بکم سنف ما سورانج هنه ماموسته ما سورانج هنه نها تسر زاروک اندون لسوین بلکه همو ماموسته کردستان نه وقتا وان دبیجن امهرن درس کردی او دزانن ماموسته داوک وان نزانن ماموسته کردیه که استاندارد دخواه زاروک هات مکتبه ما ویژه نتزانیش بلکه دایی که خجره گوتی امهرن مکتب کردی کرمانجی ویژ گوتی باشه هات مذکر همو ماموسته به دابو کوی دافن دنگ دکن و همو کسی دیجی زاروک جیوه چو با دیاخه دایی که من هر کس به کردی مدزانه هر کس به کردی مدنگ دکن یعنی او پر او کوی چو بو جواب پرجی حس کرو بو جبر که دابو کاوی سدو سد فاند که لتشتك لو داري جرينجا يزوي نابجم نابه او جي جالي ماموستاتيه دا يعني ام بيجن كسن كل شارداريان ستوكهولم ماموستاتيه تكم بكرديه كستاندارد وقت قوت بيت دابوك زحمتيه كهيت النافبرا ماموستيان وزاروكان دا واجوير وهاد بيجم يعني چارسريا كي مدتيه او يعني از بيجم حتی که زاروک هینی خواندن و نویساندن دبه ماموسته خد یعنی ام بیجن دوی به زمان به دوک وان چند دشتان بزان بن ماموسته که جمره بحث کرد گو بلکی 150 200 پیوه یک نوبره کردیا که استاندارد و دوک کرمانجیا کونیا ام بیجن که انادولیا ناوین بلکه 150 پیو 150 دوست پیوه که جدایه اگر ما مستعد پیوان بزنه بن و هارمونیا که هم چوا دند کن یعنی هم نابیجن هم داخل هم دیویجن هم دند کن بله اگر هنک یعنی ما مستعد رمزی کریم و پر باش دزانه و زاروک یعنی شاگردن وی وک کردک کنیا دزانه نزن یعنی او نک کردک کنیا لی او داوک وان گرتیه پشتی چند ساله لی از دبیجم پشتی که زاروک هینی خواندن نویساندن بو ام بیجم پولا چارمین پولا پنجمین او دکارم به زاروکان را بیجن ام بیجن اوجو کردیه او تنه داوکه که حرمیه اوجی کردیه که ستاندارده یعنی اون پیوستن اون هر دوجی
بزانبن به عالی خواندنه به عالی نویساندنه جبر کی زاروک ادی تزانه چوا بخوینه تو پرتوکه تدی وک لورین لمن کر گوال نه حسبه او حسبه یعنی او تبا yani banga min mamosteyên wahaya yani hûn dikarin çaresêrî ji davokan re bibînin. بله براستی جیه که خوشی که هون ماتریال پرورده پرتوکین پرورده وکو خواه اورجینال نشانی زارو که دکن و یعنی بکارتین اند پرورده خواه و بدوکا خواه جبر که هم دوک بند آنابه و هم یا هر دو آلیجی یعنی دجاره پوزیتیو دبه هم دوک بند آنابه و هم جی کردی هم بیجن نس سدیسد نیف ستاندارد جی یعنی اوجی البازارو که چه دبه براستی کاره که خباتک پر پیروزه نها من دید که رمزی نویساندیه ماموستا رمزی از گوشتی هر ولد که حیرتینک جهبه نه لهر ولد که ماموستا که وک رمزی کریم پیوسته او مسوز دایه وی از پیکر ویل گنده اومه چکن واجرة بيجن تاني problemek heye em bêjin pêkera beton lazim e beton pe pêkera wî nake yani ez pêkerek wiha mezin jê re çebikim ji ber ku pir giring e yani ez wiha bêjim wê derê de tiştek giring heye em bêjin mamostê me hemû jinin keçin ji gundan e bûke malan em bêjin û kek remzî ji ber ku davoka wan dizane lê ne ji gundê wan e em wiha bêjin ji ber wê ew bi dilekî rehet terin bavî diaxivin perwerde dibin tiştekî bizanin nizanin ji wî pirs dikin û ew ji bi dilekî rehet ji ber kî rewşa wan baş dizane ji ber zarokên wan yani çend kes hene mamoste remzî diya wan jî perwerde kirî zarokê wan jî perwerde kirine ji bo Kurdî جیه خوشیه براستی که دا ماموستین زمان کردی پیروز تاجا سرمه سپاسیا همو ماموسته کردی دیکن تگوت هفته بربه ببارینه هفته بربه ماموسته حلوق لباما بو حلوق استر بله حلوق آگری جمره بحثه تشتگی پر گرین کر گور لحمو دنیای ماموسته سدی نو دوان جنن لسوید جوهایه بلکه ترکیه جوهایه لی لسوید پر ماموسته هنه لسدی نو دو پینج میرن ای کردی ماموستین کردی لی مکتبه ما سدو سد جن والله tam بله من وقت أنا پر بالکش که ماموسته و تقول گلک جنن تقول بهتر جنن جیه که خوشیه براستی براستی بله هون دیتنا ماموسته خواه و تبقوت ماموسته مهنه و جنن دیتنا واند و گلک زحمتی کشاند راستی جیش برکو کردن آناتولیا ناوین بین لشاردریا ستوکولم مکتبه مهی پرن یعنی ام بیجن به هزاران مال هنه جبویه بو تو استنگی من نبود نه جبو دیتنا ماموستهان از بیجم پولا یکمین 10 کس بون ما وان پرورده کردن پولا دویمین لستوکولم نزدیک 7 کس بون و اوجی قدم بانگا که ام بینی هر کسی کی رش گل رو من نکریه مثلا حواله هو گرو دوست خره مگوتی یعنی هم دخوازن چند ماموستیان پرورده بکن و ام بیجن هندره هفته کی ده 10 روزان ده ما 10 ماموسته دیتن گرو با دویمین 7 ماموسته لستوکولم هنه نزدیک 6 ماموسته لگندکی دن سوئد لگوتبوری هنه و دو ماموسته مال یبله هنه اوج باجاری کدن و ام دخوازن پیش روز ده لوان درانجی حتی چند ماهان لگوت بوری از بیجم و میزگینی جی بدم هم دخوازن مکتب شمیه لورج وکن ای والا دکتر ویا جیه که خوشیه که او قسم ماموسته کرده آناتولیا ناوین هنه ام کرده امینه که جوا دایم بکن راستی دبیجم پیستیا ماموسته آن لستوکولم سویده هیه امینه که دایم بکن ام بدن هات آره دبا یعنی بله ماموسته تشتي جدن هي زوج بيجم
منین بیر نکریه بله. بلکه او پر گرینگه یک از دخوازم پروگرام او بانگا گلخه بکم یعنی کردن آناتولیا او کردن ما سوران جبر کی نها لمکتب ما زاروک ما سوران کمن نزدیکی 18 زاروک ما هنه لی مجوان را جیه چکریه و نزدیکی 40 زاروکن هم دکارم په جی بکن زاروکن سوران و ماموسته مجه هنه جبروی از دخوازم گلمه سوران لستوکولم نزدیکی خرول منه نزدیکی بوچورکه هدینگه دجن یعنی جی دیجی دکارن وارن هر روز شمیه نابر ساعت 12 و 14 ام دکارن حتی 40 زاروکن سوران جیه بدن وان و وانا پرورده بکن جبوی کرمان جمع قونی جد دخوازم چند تشتن بیجم yani قاضی حتی حشتی ترکیه شینامی هایی اک تخوازن ترکیه خبیشینن اک لبوچرکه روتنن اک لودینگه روتنن اک لحمدن روتنن جی که من پر باشه یه اونی بخش دینن یعنی مکتاک باشه اونی پایو جوارن تبر جامیر اون در باز بون اونی پایو 10 دقیقه 5 دقیقه جوارن ترکیه خونه شونجه هایی معلم جی هنه معلم گیش گندانه گی کچکه منه گی بوکه منه تخوازن yani ama öpürtüğünüz belki şuna mi haye malime mi ana akta mi haye ama Türkiye'me handkinen beni amina neski çal pince Türkiye'me kurmanca yiş Konya gündedin le hatta haşti Türkiye hatta sad Türkiye şuna mi haye eğer Türkiye'me bad düsüd sınıfa mektebe keme din haye halde am juarış yani ve mektejam şutkin belki el göte bori rutinin lüe derij mektebe girtiye aynı bir şekilde dixwazin eğitime ki bedin kurmancı xeb bizanin, zimanî xeb bizanin, ron ruşkandinî xeb bizanin. Ew ji Kurkara me çêkiriye ne tane boy zimêne yani Kurukên tane zimên nefsin. Kurukên ron ruşkandinî xwe têvsin, vevdira tilîzin, em bên kultura xwe çanda xwe têvsin. Ew ji banga min Kurdê me bû. Davoka me bû ez nizam te çi. Vallahi heyran zimanê Kurdî bim. زمان ما أوقع دولة مندي بشست سالة بحفصة سالة لناف تركا وندانا به برا همو كردستاني همو دنيا زانبن بهذا زمان كردش كخورته راسته بانگامه دا من بانگا کردن من کرد لی داری من تشتک گوتو باز دیسیج دوباره بکن بکردیه که استاندارد نه جوان را دبیجن ام تنه زاروکان فری کرمانجی ناکن یعنی آرمانجا من تنه نه زمانه و belki Armanca me yekimî jî ne zimanê em nikarbin mamosteyê yekimîn dew babin dibistana yekimîn mekteba yekimîn malin eger hûn bixwazin û li malê xwe jî Kurkê xwe sedî sed kurmancî hîn bikin lê Kurd bi dest mekteba Swêdî dikin Kurdiya wan kurmancî wan paş we tere paş we çû cara gidin tê nagin tê negeştin jî em bêjin ji Kurdiya xwe şerm dikin fedî dikin em dibêjin ew warin Kurdiya xwe kurmanciyê xwe hîn bibin bêvîsin lê bibin heval ve hevra bibin heval ve hevra tekiliyekê çêkin yani ti nav hevda hevaltiyekê çêkin tev hev mezin bibin ron rûşkandinê ji hev hîn bibin û ji hev ziman hîn bibin ez ji mamosteyê me re her dem dibêjim te her sinifekê de kesên ku kurmancî baş dizanin hene te gotin belê ببوره تگوتناک علی بله ببوره نابخه استم دبیجم الا مکتب ده کرمانجی دنگ بکش که زاروک ببینن بیجن زاروک جی دکارن کرمانجی بی آستنگی دنگ بکن بپیون و ام جو وک وانا دکارن بپیون yani ev tiştek bandora ke psikolojik ke permezin ser zarokan tike و ام وی دخوازم جبر her dem ji mamosteyê me re em dibêjin yani zarokan bînin ziman û zarok edin jî bibînin بله te gotnakek elî çiftçî te gav kadin got te got Kurdî te got mala me şewitî qîzame dibe bi zimanê te çi ye em çi bikin zû em tiştekî bikin agir bi mala me ketiye îca te got kek elî jî gotiye ne tenê Kurdî kurdeyatî jî بریا زمان هم کردیاتی کلتور و چاند و عرف و عادت خوشی زاروک هند بن یعنی نتنه وکو کالیجی گفت نتنه زمان کردیاتی جی ناسنامه جی پرستنا ناسنامه جی
نا اشتري تشتكي جرين بيجم جبركم من بر جرين ديت او جي وقت لكولينير از دبيجم ام دبيجن زمان هبونا مايه زمان ناسنامه مايه ام ويد دبيجن از دبيجم قد كسيجي او اللابراتوار ده تست نكري كسي نقولتي او راسته ام نه راسته واز نهاج هر کسی که دبيجم سدي سد راسته ما اوت مكتبه خدا ما تست كريه زاروكن كو لمال خد بيجن از ناخذم كردي باختم از ناخذم كردي دنكم از كرمانجي نزانم از بويا ناخذم دنكم جي جبلكي او كردي اخف فديتكن او كردي وان تي ناجي يعني حستن وان نيزما او جوي فديتكن نش كردي او نكارن هست خبن زمان او جوي فديتكن زاروكن كو پشتي محك دمهان ترن ودو باب خرد دبيجن بابك جمر بحث كل قول لاوي مدقوتي قد بمر بكردي دنگ نكن از ناخذن پشتي دمهان قوتي بابك قوتي لاوي من تو كرد سمنسكي تو هم كردي هم سويدي جبلك تلفر هاتي الدنيا يعني تو زمان وان تزاني المكتب زاروك جير قوتي نا از نا كرد سمنسكي از تاني كردم يعني اوجي باندورا مكتبي يعني ويد بينن از ويد بيجم ما تست كريه وما ديتيه كو او راستن اللي تشتغدين جرين هي اوجي ام بيجن هر سر خدم من هر حساب قربو ولا تشتغ من حساب نقربو حبو اوجي من دقوت اگر سردا ام دو باوان هنك بوان رباخفن هشمنديه وان مزن بكن ام بيجن چمان مكتب جرينجا بلكي او زاروك خا هردم بين المكتبه يعني زاروك ناخذن او بينن بلكي زاروك تي مكتبه زمانه كي سدي سد تي ناجي بتبيبه ما مستبي زمان تبيبن جوان زحمتك حيه يعني ليه من حسب ناكل من وها حساب ذكر ما تقول دو باف جرينجن لي بشتي دم هان من ديت اجور بيجم حجر دو بابك دو حفتان زاروك خا بزور جبينا مكتبه بزوري پشتی دو هفتان هفته سیمین هفته چهارمین زاروک دو باو خب زور دینن مکتبه يعني ما دو هفته برخوا بدن اری دو هفته برخه بدن قط زاروک تجیانا خدا کردی نپیویه زاروک وهن جهنه او زاروک که ما هبو قتل مال بکردی قط تو گوتن نگوتنه ما مستیقه جمر بحث کرد او زاروکا پشتی 4 هفتان تربه بابه خیلی کل سالون رونشتی بود دو بابه من سالون رو دنن ما مستجمر گود زاروک تربه بابه خیلی دبیجه işte nave min wahaye nave xeş dibêje nave min rozeye yani ji bavê xwe re bi kurdî daxbe û navê xwe dibêje ji ber ku wê rojê di mektebê de gotin herkes navê xwe bêje û 20 zarok dibêjin navê min Hayretîn e navê min rozeye û ev hînî navê xwe dibe û çawe wê bêje û teriş bavê xwe re wê gotinê dibêje ew ji carê yekemîn dibe yani ji bavê xwe re carê yekemîn dibêje navê min wihaye قد نبي يا بله دكتور ازانم قالك زحمت دماك مرة يعني دبستان اشخوا ياجي بروجيان ياجي وقت ما تشتكي آوادك مرة تخوازي خو بگين جواكا خو مرة تخوازي خو بگين انا جبوك دبستانا شمية زندي بمينه مرة خو بگين تايبت مالباتان خواندكار انجي بس بريا مالبات يعني مالباتان هونجی دزانن که گلک مالبات هنه یعنی هشمندیه کردیاتیه پاراستنا ناسنامه و زمان جمالبات و مالبات تی گوهرتن جواک و جواک تی گوهرتن هن مالبات هنه زمان کردی وقت سیاسی دبینن دبیجن بکردی بپیون وکو ام دبن اندام پارتیه که یا وکو ام تشتکی سیاسی دکن جدورن که زمان و ناسنامه به هفگیره داینه زمان ما فکر روایه بشک جیانه چاندو کلتور یعنی هر تشت بهتر به سیاست بگیره دیدن جدور دکبن هن مالبات هنه جخوا هایوان جیتونه هن مالبات هنه لسر دسکنن هون چاوا دکن هون چاوا خود گهینن جواکا خواه هونه چاوا حتی انا اوا چاوا کروج ناپه هونه چاوا بکن جبو هون خواه بگینن همو جورین مالباتان و جواکا تایبت جی کرده آناتولیا ناوین
راسته یعنی راستی جی پرسانتا گوتنتا پر گرینگه یعنی ام بیجن پیوا کرمانجی پیوا کردی سرخه هنک ام بیجن مروف جی دترسه یعنی لی از هر دم جده و باوان را لسالونه وقتا کم رو دنم بحث تشتوان کن اجیر ده بیجم نها یک وقتا گوتیه ام بیجن پر ترستی بینن یا دو دیام پر کس ده بیجن از المال خه به زاروکان را به سویدی بپیوم جبر که ده بیجه سویدی پر گرینگه از دخوازم زاروک من زمان خه یکمین ببه سویدی نه هر دوجی شاشن از چواد زانم شاشن نه جبر که از ده بیجم او سکول ورکت ده بیجم سویدی اداره یا مکتبان دبستانان ده سویدی او کسیم بیانی را ده بیجن لمال خه به سویدی تنگ مکن نپیبن به زاروکین خوا به زاروکین خوا که اون چونکه دو باو هنه به همرا کردی داخفن وقتی چاق زاروکی خبو به سویدی داخفن نها ام بیجن اداره یا دبستانم دبیجن وها نکن لمال خه کیجان زمان زکمکیه به زاروکان را وی زمانی سدی سد بپیبن دنگ بکن ام دکارن لدبستانان سویدی وان زاروکان هینی سویدی بکن نه چما وها دخوازن از دزانم برکی مشتر بحث او زانای سویدی کرد وانا دبیجن اگر زاروک لمال زمان خزکماکی بزانه به کلتور و چند و تشتن زمان بخیر یعنی هم بیجن بخیر باوریا خه مزن تبه پر تبه و زاروک لمکتب باشتر هینی سویدی تبه جبر که شخصیت خه قرکتر خه باشته به و دولت دبیجن مال خه تن زمان او چیه او زاروکان رو دنگ بکن با اختن سویدی قط نه پروبلمه نه از تشته گدم تست کریه اوج از مزه تکم جنراسیون یکمین جی کسین که حاطی وکم بیجن خزور من و زاروکی وی نه او جنراسیون هری که پیش تکتیه او بونا دکتر او بونا امبیجن اندزیار او بونا اوقات مزن لسوید یعنی حاطن درن پر مزن لی او جنراسیون دویمین که دیو باوه وان و هفرا به کردی داخفن لی و زاروک را بسویدی داخفن و زاروک جن نکاره به کردی خبین زمان ده وان زاروکان دا پروبلم هیه او زاروکان پیش دا نکبن نه مشتر بحث کرد از دخوازم ویش یعنی بیجم جبر که ملت فرقی ببینه انسان ما نه یعنی از دکترم خانم من اوقات السوید پارزیره ام بیجن او روژا اینه هاتی دنیای کردی، ترکی، سویدی، انگلیزی و زمان دایی که خد زان او لور خواندیه او مزن بویه و مرا علی کاریشت که هر دم المکتبه شمیه از وان دبیجم خانم من سیوی من ناوخه او روژا اینه ام بیجن شف مزنه وک نوردیا وک وولوو وک ایریکسون پر مزن را رودنا نانتخه دنگ دکن روژا شمیه جته مکتبه ما جمعه چای چیت که قهوه چیت که چوپت تاوی هزا زمان کردی خورته یعنی او تشتی که پر یعنی سیویم و جن و کسی پیشتا کتی خطوه ده دبینه دبیجه یعنی جبوی زاروکه تشتی که دکم اگر از چوپه جی باویم او جمعه قط نه پروبلم از نا بیجم از مزم پر مزم بومه از کسی مزم را ترم تمش برو از ناخذم یعنی جزارو کنه تو تشتی بکن کسی دن ما بکن او نابیجم کسی ام دبیجه ام بکن از نابیجم از دکترم از تو کار دن ناکم کسی دن بکن
نا اگر او لسر مله منه از دکارم وی کارش بکم و خانم مش بی چاوی دبینه و پرکه جمر دبیجن yani ev tenel bak kurda çe dibe. Yani az nizam millet edin bir kese ve ham mezin belki naxazın zarok yaş binin ve ci naxazın bir kariş bikin çopeci qetnavi. راسته براستی جی سپاس بو به نمونه کو تگوت گوریام تجابو کفامات گلک سپاس بو کارو خبرتا و از لسر دوکه بسکنم او گوتنا که گلک جرام دبیسن که کردی ما یه آناتولیا دبیجن کردیا راست و کردیا شاش از گلکی بخوا جهری ما مردینه ما لباما ام الهرما مردينا بكردي مزنبون او شانسي ما هبو ام بكردي دبيفن از قالك جرا لي راستم دماكو از قالك دوستو هوالي ما كردي يعني اناطوليا نابين هنا از قالك جرا لي راستم دبيجن كرديا و راست كرديا و خوش و اما كرديا ما شاشه كرديا ما نخوش و ام بهفدور بكردي دبيفن نه او دبیجی تگوچه و نه هم دبیجن تگوچه ام جهدو فهم دکن هرم برخوا ددن از بخوا نکی شرم دکم از دبیجم yani کردیامı çava rast کردیام میه ام کردن هم بکردی پیون ام بکردی پیون یا مه دبوکا هرما مردینه یا و دبوکا هرما ویه yani ویاد سریا چه دبیجه دکتر چما هی yani سوجه میه که ام یا چما evne suçe kesiye u tu Kürdiya rast u şaşinine. Ya. Kürdiya şaşıtı embinin Türkiye başta ji baştere. Eğer tu Kürdi şaş bakvi let bakvi ev baştere. Naha serve ne es le mamustiye me Remzi Kerim gotinek xepir başa ya ez dibinim vi ev mesela çaresat kiriye. Ev cumara dibêjem wexta ki zarokên Konya dibêjin qapı veke ez wê Kurdî qebûl dikim ji ber ki mejû û dîtin bi Kurdî ye. Lê peyvek bi Kurdî ye peyvek bi Tirkî ye. Lê wextan ev mezin bûn eger tu ji wan re bibêjî qapı neqapiye lê derî ye ew dibêjin derî veke. Ji ber ki mejû nehatiye guherandin. Eger zarok qet bi Kurdî nizane tenê bi Tirkî bizane ew mejû bi Tirkî ye. Yani ev nikare bêje qapı jî veke. Ev gotinên din dike. Qapı veke ji destê bigire û hemû here. Erî bi rastî jî wiha ye. Yani zarok mejû bi Kurdî bû şunda ne giring e ew bi kîjan şeklê, bi kîjan davûkê, bi kîjan peyvên Tirkî an jî Swêdî bipeyve. Yani ev ne tiştek giring e bo min. و جو ها دبینیم جبرکی یعنی ماموسته رمزی کریم پر ساران کار کریه و او فرقا دیتیه یعنی مجوب کردی بوشون دا قد توتش نگرین او دکارن ببن کرد و دکارن کردی هین ببن ام بیجن پر سویا اکادمیک پاشه دکتر از دپرسا به هف گریدم از بریوری بپرسم جبو خباتا پاراستنا نستمایا کردی و زمان کردی و چند کردی و که گوت کردیاتی پلان و پروژه این و چنه وک هم وقفه کردی وقفه کردن آناتولیا و هم جی وک دبستانا شمیه مکتبه شمیه و ام وک کردن دیاسپورا جبو زمان و چند خواب پارێزن و پیش و ببین بگینن چند جیلین دنجی یین لدوخوا هم دکارن چی بکن نها چند گوتن سرپاهتی من سروانش بلکی مجارک پر گرینگه نها اجرت بیجم شیغ من ناویوی مالک الشعباز جر بیجم لی هرگز ناویوی نافدار دزانه مالکوم اکس او دبیجه تنه کسیم بهش برددن ما خلق زاروک وان پرورده بکن هر ملت دوی زاروک خب پرورده بکن اگر او سویدی جی به شاشتیه ترکی جی به شاشتیه عربی به شاشتیه تنب کردی راستیه جبرویجی یعنی پلانن
وقف کردن آناتول ناوین یا جی همو کردن جهانه کرد لحمی جهانه هنه لحر درم هزاران هنه از روزه که لندن بوم لوی داری ما کارت که خانم ما از بحث ویش بکمش بلکه اوش گرینگه ام چوبون جی که کردان هبو ام چوبون ام کدن هندر حوالا که هات با ما مجر گو ام هاتن وی داری کردی بو یعنی کردیه هنگ جی کردیه من کم بو کردیه من استاندارد کم بو مجر گو ام کرمانجنی ولا مهاتن بو ام ناس بکنی جمره گو وش قونیه نه مگو اری گو استزانم گوش بر که تنه کسی قونیه تن جی کی دبیج یعنی کردی خبرتش جبر کو او دبیجن هر کس کردی دزانه دگو هر کس تبی داری به کردی یانش به انگلیسی خبر دادن دگو جاره یکمینه کردکان یعنی سری دخب کردی برده دزانم توش قونیه حوالتی همش بردوام تکلوی داری نها yani rexistin lazım. Rexistin pevistin. Mektep çekirin pevistin. Naha jimiji pırpırstin dibêje pir kesan jimre gotiye. Çima yani 20 salin eci dixwazim mekteba gewiha çekim lê min nikariye te kariye. Çima vakfa ve kariye. Ej dibêjim eger kesen we ki birî baweriya xe sedî sed nebe bi zimanê Kurdî ew nikar serkeve. Yani un bêjin ez dixwazim ma Kurdên me hînî Kurdî bibin. Eger baveriya te sedî sed belkî sedî nod nehe jî nebezin. Sedî sed pevîst e. Hebe hûn dikarin. Tekî kesek hebe jî bes e. Yani kesek bi tenê jî dikare wî karî bimeşîne. Eger rexistin hebin baş e. Niha ez dibêjim mekteba şemîye em saetekê li ser wê behs dikin li ew tenê dilopeke di behrê de. Em dibêjin ji masiyan re behr lazim e ne tenê dilopek av. Yani ji ber wê li her cihên Ewropa em bêjin mekteb lazim in, rexistin lazim in ve Kurdên Vakfa Kurdên Anatolî Navîn em dibêjin piştî vê em dixwazin helûna zarokan vekin. Di Swêdî dibêjin firskûla yan ji kindergarten ji zarokan yani zarokek mezin bû piraniya Kurdê me wiha ne yani bi zarokê xwe bi Kurdî dipêvin piştî wana bi dest mektê kir dest bi Swêdî kir wana jî wan re Swêdî dest pê dikir li eger zarok were mektebê û jî roja yekemîn de mamostê xwe vere bêje işte Hayrettin zar roza tu çawanî tu başî navê te çi navê diya te çi bavê te çi zarok Kurdiya xwe bîr nake û em dibêjin ew jî ne bes e. Yani zarok piştî 5 salî 6 salî dest mektebê dike dibistana yekemîn. Eger dibistana me nebe em wê jî nikarin. Dibistana Eraban heye, dibistana Tirkan heye, dibistana Süryaniyan heye. Tenê Kurdan nîne li Swêd. Eger em dibistana vekin piştî wê ew zaroka mezin dibe em lîse vekin û em dikarin. Yani ew tiştan bi destî dewletê ve dibe devlet peran jî dide yani ew xwe finansê dike qet ji ne problemeke yani em dikarin heta lîse mekteban vekin. Lê hemî giring ji zarokên piçûk de em dest pê bikin. Zarokên yek salî heta 5 salî ew giring e. Eger em bikaribin wana hînî Kurdî bikin li mektebê şemîyê lê li helûnê zarokan bi rastî jî em dikarin zarokê xwe sedî sed hînî Kurdî bikin. Doktor pirsek heye li ser dibêjî doktor Roza Özbingöl dipirse dibêjî doktor derheqê kampanya zimanê Kurdî de çi difikire wek hûn zanin li Bakurê Kurdistanê kampanyak ji bo xwedî lêderketina zimanê Kurdî dest pê kirî hîn jî dom dike 21 Sibatê ez bawerim dest pê kir bê yek du çi bigire hemû partî û saziyên Bakurê Kurdistanê li pişt vê kampanyê ne û ev kampanya berfirehî jî dewam dike bi nerina we ev kampanya ji bo hîn bandortir bibe divê civak çi bike divê em çi bikin hûn ser wê çi difikirin ew kampanya bigûrî ji bo zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdê hem li Tirkî û hem li Kurdistanê. Rast e. Niha ez wê wiha dibînim ji ber ke ez bi xwe jî teqîb dikim
حس کرده هیه حرکت زمان کردی هیه زانم نها چما او هیه یعنی چما کردن آناتوله ناوین دبستانه که ویتکن جبر کی پروبلمه که هیه پرسکریگه که هیه جبر کی او دبینن یعنی الکولانن آمده کردی کم دبه لچولمرگه کسن زاروک که نبین 20 سالی چکتر کردی ناخفن او دبینن زمان ونده تبه زمان کم تبه زمان جورت را دبه جبرویجی او کسن وک من وقت کردن آنتول ناوین دبیجه هم تشتگی بکن یعنی نک جبر ام رحتن هم تشتان دکن جبر که ام نرحتن هم تشتان دکن و حس کرد جوهایه و او دبینن لحمو باجارن کردستان هم بین کردی کم تبش بروی او حرکتان دست بید کن یعنی پروبلمک پرسکریکی که هیه و هم وید چاره سر بکن چاوست چاره سر بکن وقتا گو اگر اونجا زاروکان دست بید نکن اون نکارن پسر کن یعنی از تو دکارم پروگرامی که لسر کرمانجی لسر کردی چکن زاروک منو تا نکارم کردی پروگرامی که چکن او پروبلمه جویره چه لازمه؟ مگو رخستن لازمه دبستان لازمه بلکه سرپاهاتیه که من دن هیا اوجی روژه که نخواشه که من هات یعنی پاشناوی من دید که او یهودی بود جو بود وی جمعه گو دکتر گو از دخوازم 10 روژان دم 2 هفتان دم من تندرستی ها من باش بکی من گو گلو چه ما دوی دخوازی چه ما یعنی 2 هفتان دا گو جبرکو زاروکتی خواه از هر حاوین 2 مهام ترم نیورکه لوی داره جوین مهیه همو زاروکن امبیجن وکوی همو جهان تن نیورکه 2 مهام بلکه امبیجن بصدان بلکه بهزاران زاروکنه او همه ناستکن او زمان یهودیان پرورده تبن کلتور وان پرورده تبن و دین وان پرورده تبن و او ویج زاروکتی خدا کریه سال اخر 15-16 بود دوست مجبور من تندرستیم باش بگیش بلکه از حتی چند روزان هر ماه داری یعنی وها تشتگ نبت مجوی سر زاروک من دا یعنی بیجن اجه دخوازم هر حاوینه از هرم حولاره جه همو جهان کرد وارن زاروک وارن ام هفته ببینن ام هفته ناس بکن ام بیجن نابوان دا تکلیک چه ببه پشتی وانا مزن بون بلکه او دبن دکتر نخوشخانه که آلمانیا نخوشخانه که امریکا و حیوانش هفت دبه و تب هف کاران تکلیان چه تکن یعنی او تشتان هموت هف گردایه از دخوازم بحث شارو گریب جو بکم جو بلکه از پرجی حس بکن و اجتلاف بکن گوتنا که وی پرخوشه یم تبیجه اگر دو باف کردی بزانه لزاروک نزانه بن اوک زنجیره که و زنجیر ته هورت ده هاتیه قطاندن او موفکه جه هاتیه قطاندن و او زنجیره تو نکاری تو کاردن پی بکی جبر که او هاتیه قطاندن او دن ده پارچه لیش کارتر او زنجیره وک همی لازمه او زنجیره اگر هاتیه قطاندن اموی چیکن ام موفکه که نو بسر ویده چیکن و زنجیره بکنی او موفکه جی ام بیجن پرورده بونه مکتبن رخستنن تلویزیونن پرتوکن ام بیجن خودی درکتنا زمانه خودی درکتنا دوکانه بله دکترم هدی تین داویا برنامه خواه خواستم تو بساعتا مجار دکوراهی عدل مده زمان کردی برینه که براستی و خواستم بساعتا همو انکتودو همو نمونه یانو لسر بپیوم ام هدی تین داویا برنامه خواه خواستم تسانه الدیاسپورا بحزارة بمليون كرد هنه مالباتين كردا هنه و گرنگیا پاراستنا زمانه زکماکی زمانه دایی که به پاراستنا ناستامه جی بگریدایه تتخوازه وک دکترک وک کردک اناتولیا ناوین وک تکوشرک زمان کردی تتخوازه جی مالبات کردان ر زاروک کردارش خواندوانه کردار تتخوازه چی بیجه و هر وهاش با
به هزاران تماشاوانه ما جی کردستان جهاویر دوره کردستانی جهاویر دوره جیان ما تماشا دکن تخوازه گوتنا داوی تخوازه جوان را چی بیجم بانگا خواهی آجی از نا وک دکتر بیجم جار جاران از دفکرم از بیجم نخواش من هنه ام پروژان به هفتان به مهان به میلیون کرونن ام لوان مصرف دکن جبر کو تندرستی وان باش ببه لی همو تندرستی ما باشه زارو کنتا تن با من تندرستی باشه یعنی تو مصرف و هم لوان نکن تو وقت و هم نادن وان از دبیجم او تشتک پر گرینگه مکتبا دبستان یکمین ماله ماموستین یکمین دو باون قد رولا خج بیر نکن زاروک جو بوره به کردی بپیویجی نپیویجی هون به زاروک خنوا به کردی بپیوی او تشتی یکمینش برکی گوه وان دل وان میجو وانش کردی تجی ببه روژه که وانه وارن زمان سدی سد جبویه چه لازمه جبویه وقت مگود اگر بیر باوری حبه بیر باوری لازمه پیوسته و کسی که جویر بیجه نها از دخوازم سر به کار بکم ری بخواه بر مرو ود به راستی جی یعنی وقتا که من گوت امری کاری دست بکن نه هیا مج مکتبه نه ها کم پی علی کاری تکن هبو نه هیا مج آبیف هبو رخستن انگلیسویه ده نه هیا مج ماموستی ما هبو من ندزانه وانا دبن ماموستی جی زانی یعنی که ام بیجی تا خواست دبه خواستن بو امکان جی بخد چه دبه درفت جی بخد درد کبن فرسنتن و تو دگری خواستن نبود تو تشناب بله مديت سروبلا وقفاوه برز öznujan جی پیروز واهی کربو او جی تکو شرک زمان کردیه گوتبو و پیروز دکم اینیسیاتیو گلک باش کو پیک آنیه براستی جی مرو بکرد به از ماموسته öznujan دزانم یجمر بحث کرد گو یعنی öznujan جی کردیه خب راستی المکتب شمیه پیش تخصیه öznujan جی میوانه دنگه دیاسپورا بو کردیه گلکی خوش بو براستی برنامه پر خوش پیکات وچاقه سلاب و ریز با öznujan جبرا بله دکتر از بارم پرسک هبو دگوت پیشنیار دکتر جبو زاروک باکر و مالبات وان چیه؟ جمالبات وان را چیه؟ لسر مجارة زمان بله موجي والمدبيزين اريد كيلو كم بويه دي سيشتري بيجم نها ام بيجن وقت كردن باكور من مكتبه كم بيج زاروك خرج چكر واست بيجم كردن كونيا ما چكر كردن باكور جي درفت پرن لسويد يعني اگر کسک واره با وقفه کردن آناتول ناوین بیجه ام جی تشتگی وان دخوازن و چاوا چکریه مره آلیکاری بکن ام دکارن یعنی تنه کسک جی باکور لازمه ناوه کی بدن من بیجن او کاسم دخوازن وقت آخه بده انرژی آخه بده موتیواسیون وی هیه او دکاره دو بیجه جی کردن آمده را دخوازن مکتبه که بکم زاروکن تنه آمده یعنی او دبه تنه او خواستن پیوسته یعنی او دکارن ورن با هم برخستنه که چیکن ورخن لیت هر جاره کسی لازمه کسی که توی کاری بمشن بله گلک سپاس دکتر ام جدلو جان سپاسیات دکن جبو و برنامه هجا جبو کداوه تشتکی داوی هون بخوازن بیجن جبو تماشاوانه ما امی برنامه خوب داوی بینن نه اسپاسیا تدکم اسپاسیا برنامه تدکم اسپاسیا چارپل میدیا تدکم اسپاسیا تماشاوانان تدکم اسپاسیا دیو بابن که زاروک یه خدیشینن تدکم اسپاسیا یه که ناشینن تدکم امل بنده وانن مالا و آوان کلکی سپاس امجی سپاسیا ودکن دکاروباره وده ده هلوستا وده سرکفتنه جوار دخوازن و مالا و آواب سپاسیه جدلو جان تماشاوانن هجا سپاس جبو کولمه تماشا کر سپاس جبو تبینین و پرسین و سپاس جبو هبونا و شوپاندنا و
mala we ava be. Spas bo teknîkerê me jî Dr. Dîsa spas silav û rêz ji bo we hemiya şeva we xweş dilê we geş be. Êvar baş.